жазда сатқандар бұл жылдыға жағылаттаған экономия қалып арқаны сатылды. Бұл коммерческийге айланғанда эконом қылып, жақпай, жаққанда жағып, жақпағанда жақпай, артып қалған көмірлер сатылды. Мұнан тұтандырыққа деген отынды бір қова машинаға толтырып сатылды. Анан баягы мектепте тарабынан жыйналган акчалар тууралуу баягы айтылды. Качан болду эле, эмне болду, качан жыйналган, канчадан акча жыйналган? Biz akçalar boyunca toplanan yeni malumlar yok bundaydı. Yılda 76 bin toplandı. Bunu bizde ayıplar. Mesela advokatın maaşı Fransızlıktan çıkardı. Konuşuyor bizde. Yok. Rasyonelden sonra bak gözle korunuyor rasyon yoksa. Salsınlar. Gözden turasanız da bu buna. Üstüde 45 so'mlik turbalar var mı? Uşalar qancha so'mga qo'ygan? Bu kecha jahon yo'q. Bu yerda kompleksli. Muallimlerden aktardı, okuyuculardan aktardı. Bunun ödülü 600 Biz bazardan alıp gelgen Teoz Jaravayt'tan, şunda Kırgızistan'dan çıkan bilim berүү, emege Jarak'ta kitaptın orada başka alasınlarda biz alıp gelgenlerdi Jarak'ta deyişer. Hayır. El hesaplar çıkan yani. Her bir okuyucudan misal için 225 so'mdan da çıkıyor. Oşa hesaplar olur. Агай, сиз өзүңүз жерде мугалим болуп жүрсүз. Анан канча жылдан бери студент болуп атат ушул мектепте? Же бул акыркы ушул жылдагы студент болду? Акыркы бул 2-3 жылдан бeri ушундай. 3 жылдан бeri. Балдарыбыз doğru Анан балдарыңыздардын билим сапатына өтө начар. Мугалимдер экиге бөлүнүп мындайчы. Директор тарап, директор эмес тарап болуп экиге бөлүнүп, бу жерде сабак окутпай эле мындай политический саясатта вопрос. Сеники меники дегенде док кылып, үркүтүү, иштен алыш, сондай жагымсыз. Осмонали.